Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Katkum ki khobor ki balay ulum menta kasngi arngut ki MLA nakabri uhenyo trap Shan kin salaj banwats kum temai nakabenta ki election ka bansalong house name arhaja arpulai ya kani la pensisha do ba el hek uba de UMLA jong ka pentor khra constituency khandriu assembly hakaju ka poru ude national executive member jong ka central BJP Hakajing yakran hakilat patai khubor belalong menta kasngi hapo shilong ulaong bakite ki arngut ki MLA ki bakwa banwats kum thamai shaka party lani kaseng BJP kilong uba HM Shangpliang uba de UMLA jong ka Mawson Ram constituency uba de ru napo kaseng TMC lani kaseng Trinamool Congress Party but uba Mohenro Rapsang uba de UMLA jong ka Shillong West Uba HM Shangpliang MLA ka Mawson Ram constituency mensua ula job ya ke election na kaseng Congress House name Arhajar Khatpra hakajing alam jong Dr. Mukul Sangma Bat ubla judon ru hakti hakajat bo Dr. Mukul Sangma hakapor ba udang long menteri rang ba ga jella So ada lupa ki candidate ke ba life force of pengut ke baga BJP ke penyeng naga bentangan ni arpo apply election Aduh, kat nombor yang berbiar kat nombor tak kenjok begini kesau pungut. Ini dia so pengut injok ro so pengut dangi hiar kendiat laban hiar arpungut dangi hiar kendiat ru pengut sedeng injok baik. Nyaru ngalakran hi dala dia. Bagladon hi kejengikan ni ke bagiwan men penesok si ke BJP tangba mentah kampat poi si ke final stage. Kadang datang haga stage jong kejengikan di early stage now. Kamu kini bilang menjor dan tempat menjor dengan kejengikan bat ngate ngai kumba kelano hi manwan si BJP. Tang bakal pada ke final dengan padut mengklaim ni. Saya nak don squeak wiki, MLA mandan mereka BJP. Dang don squeak wiki MLA ru, dang don squeak wiki ex MLA ru ke mulai keren mana. Hakini gisi fasa UI, bamakiru ke join syaka BJP. Dekat pun kau di seorang